Hello, hello everyone. Welcome to my YouTube channel. And we are here in Parque Sanabria, Santa Cruz, Tenerife, Spain. Our exact location is in front of the uh, wall clock, the giant wall clock here in the Parque Sanabria. Happy watching to all viewers of this Liwliwakun Ray Audagiti OFWs ng Ilocano, and welcome to my YouTube channel, Roderick Molina. Okay. Thank you very much, kakabsat. Mani po dito Santa Cruz, Tenerife, Spain. Adana ka po dito ayan iti giant wall clock iti Santa Cruz, Tenerife, Spain. Yan makita ya po a wall clock ng inaramid nga garden, kakabsat. Yan. Happy watching everyone. Happy watching, kakabsat. Yan. Ang maganda. Hello kakabsat. Yan. Ganda naman to, oh. Wall clock. Okay, sino? Hello. Kadagiti amin ako nga OFWs nga buya. Iti dayto ano mo live streaming ko, kakabsat. Yan, wall clock. Happy watching everyone. Yan, happy watching everyone. Talagang hello ha, kan dati ang buya. Hello. Hello, danak ako dito ayan iti Parque Sanabria. Ay igid na 2 million in the house, paki-thumbs up si host. 2 million in the house, paki-thumbs up si host, mga kaibigan. Nagapo na kapo dito kung nga na pa nag-subli pa lang iti maleta. Kami bulog kami iti maleta Inya naga na dato San Pedro, Kamasita di Pilipinas. 3 million in the house, paki-thumbs up dak but na da kayo buya. Okay? Yeah. Anda da sin sa datoy niya, anda da si plant, kakabsat. Yan, happy watching everyone. Yan. Musta kayo amin na pong awanti. Labas na, manipo dito Santa Cruz, Tenerife, Spain. Paki-thumbs up si host. Ladies and gentlemen. Apo no kala. No lang kumamasida dagito ko aguguta ko no kamutit dagito ni. Ay no got ko dagito no kamutit kakabsat. Dagito ni kasla pagay. Oh, hello. Hello Manang Angelina Cortez. Hello, thank you very much Manang Angelina Cortez. Yan. Kasla pagay ni. Pasla pagay. Yan kamo nila gito. Nung kumakamutit na kita kay inugot ko, takawakon. Yan. Dagiti ako Anahaw leaves. Anahaw leaves na nagpress ko. Nagpapanam ko naman Angelina. Nagapunak nga napan ko manang napan nagisubliti paleta. Data ni. Atay takawok idi. Napan nagisubliti maleta ko. Adang na mo dito ayan ti ko ag video na man ko na. Hanap ya lang i-upload ko iti edita YouTube channel ko. Yan. Thank you kadagiti 3 million in the house. Alas 7 Jess dito isa. Yan. No kaya mo iti malinglingay. Ak makaina na apo ti pambanog mo may kalagid da dito. Ayan ti ko ada birbiro ko dito nga. Ada birbiro ko dito apo nga kwa. Nga para kita pinadawatak dagiti agbulmula dito iti santol. Ayi ibagak nga pagmulaan da. Handa mo nga imula, napanda mo inyawid sa datay santol so bebero ko man. Bero ko man dati santol no barbarang imula da dito yen. Tawam mo dayi ayi bagada nga na pangimulaan da awam mo tan. Kita man kakabsat barbarang no. Imula da. Ayan. Ay, adda ni mula da. Ay, po, thank you very much. Imula da. Imula da ni. Imula da dati santulon. Dato yung mami mati santol. Santol. Ayan. Imula da mami may, dati ni mami may. Ajin padawat ko nga santol kakabsat. Hello, how are you? Minulaan di mula da ka ni. Medyo agkwa dati sabong kwa na. Talaga inik kan tati iti kuana.
Imula da dito nga talaga. Wala maragsakan na matabo. Dato yung apo ti santol nga impadawat ko dito nga parke. Dato nga santol idi naggapo di jay Pilipinas, naggapo di Pilipinas dato yung bukol na ke ke imulak ke nagkuha ni tatan ko ka. Sapay ko matagbiag apo dato nga santol, ta dato di santol, dato ti imula da dito nga talaga ni. Okay? Imula da nga talaga ati santol apo kakabsat yan gagayan. Impadawat ko dato imula da giti agtagtataba ko dito Di expectar nga umay ko umay ko kinikita apo ni mula da ko ni dagtakkalanan ni mami may dakkelam mami may ni. Imulak dato impadawat ko dato nga bulo bus. Nangang kami nang idi nagbakasyon kami dito 2019 imulak dato. Di nagbukulak imulak apo ko ni mulak di masitera di makkel impadawat ko kung dagito tatrabaho di nga santol dato ni kanda pa iti balay na. Siyempre no agdala agbiag dato nga santol agbiag apo nga dayto nga santol talagang kuan ag kaysunan ni aguguton. Wala, thank you very much. Bibiro ko dati santol apo takunada idi dinawat da ijay to mismo nga baga nga pangimulaan da isunto ti pangkitam sinubsubli anak dato nga santol apo handa pa imbo. Tapos siyempre nakadano na dito tataw may kukinita dadto mo tan iso nga agayaman nakta. Alison tagbiag. Santol dato Manang Angelina. No nagbunga dato manang santol ditoy nagpinda sa ati ayan na ni. Dumakkel dato agbunga dato santol talaga nga first nga santol dito Santa Cruz Tenerife Spain nga agbiag dato So umay ko to inikanta pa iti ko host na ni ada sigod padanom na ada sigod pag ada sigod padanom na inikanda na talaga talaga nga inikanda tay pagsibog na nga automatic no ka so nga barbarang agbiag Manang Angelina maragsakan na man ako o dakkelon ni kasla pag buksit ko bero ko dati no nang imulaan da ko nakita tatag may nagvideo ka dati magpaison iso nga thank you very much kada kayo amin apo bulbulungan ni barbarang agbiag nga magbiag dati ta ko agbiag dati ta napintas ti ko dito agugutan ni agugugot iso na kuan agbiag dayta ta mayat tunog bunga dayta manang ni ada kastanan ni madamada kasi may kay mulmula da siguro dato ni kay mulmula da iso nga barbarang may konto sa kanayong konto nga umay bibisitaon na po ni medyo nagkasyeta na agkuha kami dito medyo agtikag ituyen nga adda kuha na tada host na adda tempo na nga panang sibog na kanina basapay lang at aglawlaw na iso nga ala po thank you very much kadan manang mami may nagatidag din taya gun ibalay idi siyempre nagangrag hello kumusta ka magbiyag ka magbiyag ka wine okay panawang ka mangkita nakpay kasi taluda dya idi dya ka muna lang imula ang gidad duma ayan kakabsa kong rain yan na po nagpintas tabalay na ni binalayanda nga talaga binalayanda kitak pagidad duma kasi talo dati intad ka impadawat ko hindi ka ni kitak pa talaga nagpintas sa tapo position naman ang Angelina ni talagang nikan na ti balay na ganyan yan na po thank you very much barang agbibiyag apo sige na santol ada balay na ada balay na inom diyo aso kaya ka mo nagdapay dito kita nakpay nagdapay nagpintas din talagang yan happy watching kadagi 3 million in the house sa maragsaka naman ta impanda dati santol thank you bibiro ko dati santol imula da dito thank you ayan nagawid ako na po kag oray dito
Hello, 3 million in the house. Happy watching. Yan. Yan na po ito. Yan na po dati ito. Magnana man talikod. Magnana dito likod. Kaya isang lang pagtaas. Kasama ning imo. Malagip ko dato yung kalye. Umay kami nag part-time dito. Ah. Umay kami nag part-time na dinala sa amin dato yung dato yung local man ng Angelina. Apo. Mulat sweldo mi manang apo. Pilin sinaluan da kwiti ko. Si Bende sa stresses. Dati sin Tasca Cafeteria El Principado. Yan. Dati ko talaga nga pagkuhan dito eh. Yan. Ayan ako. Ito ada nakapo dito yung big video. Thank you very much. Lani Domingo. Hello Lani Domingo. Lani Domingo. Kaya matagmula kasi Lani Domingo na eh. Lani Domingo. Nagatuti mula-mula na kastin. Lani Domingo. Kapay may manong may osas nga part-time. Gasa man na. Yung nag-part-time na kidigta. Ayun, ikanta ko titresti may isang orasan. Nagluludi na lang na. Mano lang yung tida. 93 euros ko. Mano 32. Mga 45 ko kidig. 45 kasla 45 oras ko idi. Pinapindas dati apo ko ayuntamiento dati ni munisipyo dato eh. Munisipyo dati pinabaroda ni. Ati munisipyo to. Munisipyo giti kuada. Munisipyo. Talaga pinapintas da. Likod ti munisipyo dato. Layat. Yan oh. Apo data. Hospital Parke ko. Happy watching kada kayo. Amin. Yan po. Kita nyo dati di ba kita kada kayo. Hospital Parke ko. Napay na parke dito. Hospital mo dato. Hospital Parke Alarma Sanitaria. Provisional 2 plazas. Hospital Parke. Hospital Parke Alarma. Okay. Dati makikita ito yung Bangko de España dati yun eh. Banco de España, cambio sus pesetas por euros. Banco en el Banco de España. At iti bangko dan eh. Bangko dati yun eh po, Banco de España. Yan. Thank you. Kada kayo amin nga buy-buya. Bangko ni. Bangko de España po ni. Bangko España. Talagang cambio sus pesetas por euros. Hospital Parke consultas extreme pasyar na ba si Tito? Pasyar. Ado pasyar ko dito. Thank you very much Corporación Municipal. Adanak apo dito ayanti ko. Iti nagpipintas balay data nagpintas ta balay manang Angelina ni. Manang Angelina no gawid ka diya agtapat at ti balay mo kasta ti style na ni. Apo handa ka makuha diya nga to. Manang Angelina ni nagpintas ti style na manang Angelina. Agaramid kunto diya agaramid kanto manang Angelina nagpintas manang Angelina agawid kanto diya agaramid kanto diya kalapawan ti kastane. Apo manang Angelina. Tulado mo manang Angelina ni. Talaga nga kaslaray na ka nga daji nga to. Nagpintas man Angelina balay. O kaya ta man data. Yan balay. Umet nagpintas mo. Taman nang pintas manang nay. Nagpintas ti kwartena. Apo no mga bakati euro milyon ito manang. Balay na kasta Tata pa lang adi-adigi na ko milyonon na eh. Nya pa nagpintas na eh. Pintas. Yan. So pas dyan. Tiyak makapandi dyan. Pagpintas ni tatabalay man ang Angelina na yung po. Di pa lang kuha na ko. Dati di gate na. Klinika po. Pintas tabalay na. Parang nasa ka
Parang nasa thank you very much. Okay, let's proceed to the another part, kakabsat. Amo yung malagip ko dato yung parke apo ta idi ato ti awagan da po ti Plaza Patu. No, apa yung Plaza Patu kakabsat data. Parke. Idi awan trabaho nga may sa taong ko pa lang dito yung Spain. Dito yung nga uray kini Mami Mai. Yan, nakita po. Curious. Pamanang Angelina, kitang ko. Agaramid ka mo ti tugaw nga kasta manang Angelina, details nga tugaw. Manang Angelina na eh. Tiles nga tugaw. Tiles nga tugaw, may isa nga klase. Details nga tugaw kakabsat kang rayen. O tiles maning nga tugaw. Manang Angelina, guni katan eh. O gasan manang ni, mantikilya danya sa helm. O manang ni, nagpintas nga tugaw ni, tugaw. Parke ata yang po. Napalawulawan ti kakastoy nga tugtugaw. Continental kung kunana ni. Amin basiguro dati di ko sponsor kasi Continental kunana dagitoy. Dagiti paglakwan ti Tenerife idi dagitoy. Tata. Panay next tugaw. Nagpipintas manang ni 3 steamer safety matches Presidente El Broton Ballester. Sayang. Maglakit ang nga Ballesteros datan ni. Representante El Broton Ballester. Ayan, nagpipintas nga tugaw na. Tugaw datoy. Tugaw kakabsat. Nagpintasan. Datan na. Tugaw manang Angelina. Dagita kwakwa na ni. Sa bali nga tugaw. Chocolate surcharge. Kung ano, chocolate surcharge. Tugaw manin dato yun eh. Tugaw. Naka-tiles nga tugaw. Hindi, pwede kayo tayo. Baka kayo pagtugtugaw kini. Mapanak next nga tugaw. Pabrika de Colores Aguachentes de Everywhere Esteves. Dato ko manin eh. Kamunto nga ta. Okay. Next nga tugaw. Mapana di next nga tugaw. Pabrika de Tabacos Morales Clavijo. Tugaw manin eh. Tugaw. Talagang panay banger. Pabrika de Salones de Playa de Santiago La Gomera. Dito iti ayang ko na eh. Dato Playa de Santiago La Gomera. Dati na tugaw. Siguro dagito iti sponsor na idi. Lani Domingo, buyakan Lani Domingo tugaw. Tay kang kayo ti kwa. Dati mo la Sucha. Sigarilyo extra Habana. Tugaw manen. Nagbayad agad ako nga tugaw po. Apo manang rubigala po nagpindas tugaw dito talagang. Uy tugaw ko man. Ayan, tugaw ko apo. Keriko. Keriko. Don Roderick Molina na lang mga bagit. Ito ko. Wow. Next nga tugaw mo pa na next nga tugaw po. Yan. Next nga tugaw. Ayan. La Mejor Mantequilla Nueva Sila. Yan tugaw. Ayan. Hello. Next. DJ likod na radya po. Dagito. Ako ito kaya ni Manang Angelina Cortez Manang Angelina Cortez ag screenshot kan. Nagkwintas ti kuana na garden dati likod na. Norabi na. Ala nga rumabin tagtakawak ko imasitera ni Mami Mai. Hello everyone. Apo sayang pa dagiti hang makabuya. Apo lang rabiin. Rabila ko man sumungot ko makagtakaw ako ni masitera ni Mami Mai. Libre manin ti masitas min makatakawa. Kung numasukalan nakti pulis ko, Carcel. Tay liwliwak kan kay host na ibalod nagtatakaw ti masitas di yan ti Plaza Pato ko na. Hello. Agtugaw ka sir ta. Manang rubi kalapon. Kaya tani Manang Angelina datin. Agmula ka ti kasto yan ti likod ti balay mo, oray lang nuni ni pati na ti balay mo no kasto ti garden mo. Ara kon da ka turista mo may dag picture. Kasan Tilawanda ka sir. Yan. Next tugaw apong hanak. Ahente de Exclusive Marcelino Bello. Tugaw mo na yun. Tugaw. Next. Mapantay ito next nga tugaw kakabsat ko ngayon. Colom Pabrika de Tabaco Isidro Rojas. Yan. Tugaw manin na tugaw. Tugaw na manin. Okay. Adagtugtugaw dyan sa bahali nga alaot. So nga lapsak kaya tukong tang. La cerámica empleada en los bancos de este paseo procede de la
Casa Mensake Rodriguez. Ayan, tugaw dato nga na Angelina. Adag tugtugaw nga lakay DJ may isang picture ko sa linapsak. Data, tugaw man nga na makadanon di pagtugtugaw ako pag idda nga guuray kini mami may isang taong ko pala to. Tugaw manin sa Asociado de Formeto de la Barrio de la Hoteles, todo deben Puquilarlos Espanyol por Dios. Yan. Tugaw man dato yan ti favorite nga pagtugtugaw pagit-iddak nga guuray kay ni Mami May Martini de Rossi San Bermond Torino, representante di Clavijo Torres. Dito inak nga agit-idda nga guuray ti manong oras kini Mami May nga agapo di jayan ti trabaho na idi. Ito iti pagtugtugawak apo pagit-iddak dito. Kurang lang mga lanak pungang kon ta urayik iso na ti 5 oras dito nga tugaw. So nga memorable kanya dati nga tugaw. Upat 5 oras ko agtugtugaw dito manang Angelina guruway kini Mami May. Ada balong ko nga danum ko, ada kang kanong kon. Agtugtugawa dito. Okay. Jacket moon. Manang Angelina Cortez, manang Ate Ruby, yan dito na. Tapos next nga tugaw. Almacenes, las tres muñecas o almacenes. Yan, pagtugaw. Dati man din, baliti lata, baliti ka habsa, baliti. Baliti amin dagito baliti. Oh, gaso lata. Baliti lata. Tapos mapanay sa bali nga tugaw. Fiat 509 manang Angelina Fueting ni 590 tayaan manang Angelina number dato yung manang Angelina Cortez manang Ruby Galapon Fiat C509 tayaan nyo dati yung Fueting dato yun pangabakanan 509 nagasam data o tayo bagak 2532 o gasam data 509 number dato yun pangabakan nyo dato yun tugaw awan Fueting jay pinason sir ko na awan sa yan adalata ajayanti kwa next kakabsat ken gayem adan to la sucha pabrika di tabako Manuel Lopez dati man ayan dati yaman na po dati sumarano nagtutupintas na tugaw ni atoy pay lang tais na nagpipintas dagiti styles naman ng Angelina kastoy ko matimagatang iyaw di Pilipinas kastoy ti tells di balay mi kini Mami May nga dagsen na nga tan ni paketem for Dios awanin nagpipintas dagiti tiles na ni. Apo, manang Angelina nagpipintas dagiti tiles. Kasto ti tiles ti balay mo, apo, arakunda ka dagiti umayag pasyal ti balay mo ta may nagpicture di suelo yo. Nagpipintas manang ni, makita yo. Tiles ni, kita mo ti tiles dan tiles. Tiles amin dagiti ni, dagiti tiles dagiti kaskastoy. Tiles na kita. Ajayan ti kwati iti garden na ajayan ti aramid ng tiles. Hahawon sir ne. Tiles na amin manang Angelina. Tiles na gito. Nagpipintas na tiles na ni. Tiles. Pupunti kayo naka-tiles. Tiles na nagpipintas manang Angelina na tiles. Tapos data punti kayo naka-tiles file na tiles mo na yun. Kita? Naka-tiles dati punti kayo hanga mabriyat. Ayan. Kuragdak lang nga kayo kung nga baspak dato yan tikwana na pala nakapalawlawan. Mabalin at paramid katikalis. Nagpintas na alak dato style na niya screenshot ko man sir ko no. Manang Angelina Cortez. Nagpipintas man Angelina. Ag-screenshot ko manang Angelina Cortez na Atiti style na. Dato may isa dato yun may isa dato. Data. Ganti kulay na nagpipintas. Nag-screenshot kayo tayo ipakita. Next, i-screenshot. Dati napintas pa yun screenshot man tiles. Styles yo, screenshot mga na Angelina, screenshot tiles. Tapos mapana jibangir. Styles man datan tiles man tiles man datan tiles. Screenshot lahat tama ng Angelina pas. Screenshot tiles. Screenshot. Screenshot mo. Next. Screenshot lang ta. Screenshot. Screenshot ang paitataputil yung manang Angelina. Screenshot. Screenshot mo. Nagpipintas. Screenshot. Nagpipintas. Nagiti style da. Screenshot kayo ta. Ano sa ako. Batang ni Manuel ta.
Screenshot, screenshot, screenshot. Tiles. Pag-screenshot kayo, da kayong agpapabala di Pilipinas. O, screenshot man natin man ang Angelina Cortez na tiles. Mananti kayo. O, screenshot man yung datuyin. Screenshot. Pangkusina. Anong no pangkusina dato, suwelo ti kusina hanga makita iti rugit na no kwa. Dati mo ti kumanin data. Basta sabali. Kun ada ipakita kada kayo, ang nakakita kayo ti pato nga mo isbon iso nga kunada nga pato. Iso nga pato, plaza pato kunana ta nakatiles pa dato yun iso kunada nga pato na iso nga plaza pato kunada dato ita. Ada pato dita. Ayan, plaza pato manang may nagpintas ti paglagla ko yan ati pato. Yan, pato manang Angelina o pato. Oh, lalaw kasi. Plaza pato. Data ta pato na Oh, numabali na po ng ilauya dati pato. Yan. Yan, kakapsat. Pato data na Upat. May isang pato tinakita. Isbo Tapos no kaya yung titukak makasidsida kay titukak dati titukak isbo at titukak yan isbo at titukak nagadunga tukak may tukak 1 tukak 2 screenshot man ng Angelina na ati ko na alam kaya to O 2, tukak data, tukak. O screenshot man ng Angelina. 3, tukak lata, tukak. Misis Buda. Tukak, sasarwadan sa uno, misis, 4, tukak. 4. Tapos, apa na isa maran 5, tukak. Yan, tukak data kakabsat. 5 6 tukak 6 may kanom nga tukak kakabsat. Tapos 7 tukak manen no alak ating aming iyalat ko adan to si dami kini mami may nga adobo 8 nga tukak kakabsat. No mayawid ko ati may isang nga tukak ta Pilipinas ko solve na ko ipang ko di balay mi ko abutak dati na pagbali nga alkansya man ng Angelina Cortez. Kun ada may isang pato na siyempre. Happy watching 8 nga tukak may isang pato. Kun adi nagbatayan ni pato ada pag-ung na manang Angelina ayan. Adi nagbatayan ni pato ada pag-ung na pag-ung data ni pag-ong. Check na yung mayat kumati ko dito mayat sakot di agdive dito yung agdigos. Ayan, ni pato nagsakay ko ni pag-ong. Ayan, ada pag-ong na nagsakay iso na ay pato. Diba nakasakay so nga iso ko na dito plaza pato nakasakay ko ni pag-ong kanipato ada 8 nga tukak na tukak na 8. Yan kita nyo na po nagpintas pa rin ada pa ada silaw na wow talagang agarami dakto man ni jay kwa agarami dakto balik agarami dakto man ni kastoy mo swimming pool dagiti tukak swimming pool lang dagiti tukak ti aran di ka nga swimming pool ti tao swimming pool ti tukak. Yan kakabsat swimming pool da ito kayo isisbo da yan isisbo isisbo da dito kakabsat tiniwa da ayan so nalpas dito agawid ako dati nga yan pato upat nga pato tinakitak upat nga isa nga pato tinakitak nakasakay ti may isa nga pag-ung
Apalaulawan ti walunga tukak. Jay ko na, jay kadak, kailang ko na, kak, kak, kak. Ang kasanda ka. Hello. Yan na po, dati ti view na, dati na pa na. Kita yun? Kita yun po. Kasto tag video, talaga nga nakakuha. Talaga nga gawid ako. Bien. Oh, siyempre kito baliti lata. I will go home. Gracias. Okay. Kaya matay kasta kapikas dyan. Dito pag nakakabsat. Pikas imot ka. Dito pag nakakabsat, ada asla tienda. Yape. Napo na dati. Dito pag nakapo, ada kasla tienda. Dito paglakwan ti sigarilyo, tabako, paglakwan ni ti mamakan, danom, so nga nakaragapan, tawan ti pagnan, mapanog ka, magmag na, agtugaw ka manin, daman yung pagtugaw mo titaan. Yan. Yan. O, kompleto, daw ano. Asla parke, dahil pagpagnanay nga, ang bali nga pagmarjaan. Tan tararan tan tararang tang nan nan tan tan tatararat tatararat. Ito tinakayaw awanak idiki din. Ang kualan ni mami ko diyan umuti papapanakon no yan para kita papanakon. Nayaw awan nakidito eh. So nga malagip ko. Ayan. Hello everyone. We are no dagiti agbasa iti kwamot dagiti animal nga security guard dito ida nga ag Mendes Palayo ito'y da nga ag basa dagiti security guard Akademya Seguridad Lokal kunana Seguridad Lokal ayan ito'y da nga agbasa dagiti police dagiti security guard. Okay oh daman naglako dito nagkakaabay da akikinumpitin siya dagiti aglako dito ni yan. Yo awid ako na po. Oh. Pintas na kita. Ola. Baliti lata manang Angelina ko sawa kamo ti manang Angelina. Hello ka na kay amin. Oh. Yan. O mo kanayo talagang nakakuha. I'll be watching kada kayo. Ayan. Pinasa ti pagnak ni kasla tingati kalsada. Yan. Naka-tiles lata, tiles. Tam? Ang makabadog ti ko dito. Pita. Thank you very much for watching. Aldaw pa lang apo ko na alas 8:30. Aldaw pa lang ang alas 8:30 dito yin. Dagiti ag darling na pandangi pasyal ti toka ti aso. Dagiti ag darling na pandan tagi pasyal ti aso kakapsa. Okay. Yara po. Happy watching kada kayo amin. Okay. Lola, what are you doing? Thank you. 2 million in the house nga na bati kakapsa. 2 million in the house. Yan. I cross the bridge. Cross the street. Paka pam. Hello Mommy Mai, happy watching. Okay. All right. All right. Okay. Kita ag shopping tayo mo't kakabsat shopping.
Ag-shopping tayo iti sapatos. Ang kita sapatos 90 euros. Bagam latta nga 5,500 G Pilipinas, 90 euros. Sandal. Sandal 75.95 sandal. 99.90 tatani naging ato. At red 50-90 databag na. Dajay sandal na 89.90 euros. Datoy sapatos nga nangisit 105 105 euros batamon. Data sandal nga nangisit 95. At abag nga puraw 59.90. Ayan. Tapos data 89.90 nagpipinda sa po eh. Tabaga po. Bag 65.90 nya kaya yun dito. Yan. Ang inaunay. Anak gumagatang ang tawan ni gatang ko nang inaunay. Para regalo ko ma. Dapat dito yan. Kaabsat ko. Ako niya na dito sa sapatos bakit. Akala ti balasang ti katangan yun eh. Datagal balasang. Yan. Okay. Alright. Alright. Gawawid ako na po. Okay. Kita nyo ti beauty na. Gyaman na kadagiti 3 million in the house nga buya ka. Okay. Agyaman na tapos. Agyaman na kada kayo amin. Daman eh nakita ko. Parke atin man na yung parke manit niya. Oh, nagpintas ti parke na niya. Woo! Por Diyos, nagpintas ti parke ti Rabi. Puri data lang ti mulay at ti balbalay ko man ne. Sabong. Sabong sa parke na apo ne. Ayan, parke. Hello kada kayo amin na po. Adana kiti parke iti Plaza Weiler kakabsat. Plaza Weiler kakabsat tinugayen. Ayan. Nagpintas ti view na ni. Nagpintas. Dito lang nga sabsabong ko, mapudot ka. Turn around. Happy watching kakabsat. Talagang gawin makabanlog mo iti magmag na. Yan. Malagip ko dato nga bangko apo iti damdamok iti first day dito Santa Cruz, Tenerife, Spain. Dato nga tugaw iti umuna nga nagtukawak nga Benz dito Santa Cruz, Tenerife, Spain. Dito ya po iti tugaw nga umuna nga nagtugawak iti kasangsangput ko iti November 4, 2007. Dati ti nagtugawak nga Benz kakabsat. November 4, 2007 dito nga nagtugaw. First time ko nga nagtugaw dito nga parke kakabsat. Datoy nga tugaw. Dati nga tugaw, tandaan na nyo, rumwarto di question ko November 4, 2007 nagtugawak ganda ito nga bangko. Dito'y kami nga naguray, nagtugaw kada ng Mami May, ninang Gloria, ito'y kami nga nagtugaw apo. November 4, 2007 kasi nagbiyahe nag-edit November 2, 2007 ng may dito piyestan na tayo di nag-flight na kakabsat kong gagayem. November 2, 2007 nag-flight na apo may dito so nga nagtugawa dito iti November 4, 2007 nga Benz tugaw. Ayan. Kasi di balbalay ito na dati ko kwati militar. Beauty. Okay? All right. Gawid ako na po. Sumungutan kakabsat. Ayan. Hello kada kay aming kakabsat. We are entertainment. We are not entertainment, but we are. Ayan. Nanto nakagawid ako di balay. After 10 minutes, makatanong ako na ako di balay.
Thank you. Oh, dati iti adan at apo dito ito ayan tikali. Ayan agmagmag nanak walking walk walk in the night. Oh, di ba? Kalsada ka kamsat on. Awan pa iti makita yung rugit. Awan ti papapil, awan ti cellophane. Awan ti makita yo. Oh, makita yo nagdalos. Nagdalos kakapsat kang kagaya. Pero mo tag-comment taon. Awan ti makita yo apong kalkalat nakadaldalos. Dita highway ditigid na sa pagpagnaak. 6 million in the house. Thank you very much. Ubas. Wagwa. Aga ni auntie nga nang isip. Thank you very much. Okay. Coast. Pedestrian lane. They are waiting for the bus to come. Okay. This is the heart of Santa Cruz, Tenerife. Come and visit our place. Yeah. The Santa Cruz, Tenerife, Spain. 6 million in the house. Thank you very much. View iti Rabii. Yan. Oh, nagpintas. Beauty Rabii. Diba po makita yun? Check this out. Pim pam pim. Tay aso nga pulutan. Aso nga pulutan. Pam. Oh. Kabalimpay ko may yawid datan eh. Data pagtugtugawan datan eh. Once nga dinalam dati kagbayad kan. Dato eh. Oh. Hello ka na kayo amin kakapsat kin gagayin. Yan na po gawawid ako. Oh, nagpintas ti view na po ni. Wow. A beautiful is pot. 6 million in the house. Paki-like yung mo dato yun. Si kayo apong sa nga indem nga buy-buya. Paki-like yung mo dato yun. Ay give mo. Like. Follow and share. My live is streaming. Nagpintas ti ko ano na. Shadows. Evening shadows make me blue. I love you. Oh. Kita niya po nagpintas. Nya mo ko na yo, o ba igiti tip-tip pang kay nikan dati kastanan eh nya to escalator na ba ito escalator tip-tip pang dati agpababa di jay escalator tip-tip pang lang ka nikan dati escalator mo. Yan lasam data. Ram tararam tan tan tarararam dana kaputya sa dagiti sirok barang iti rangtay iti Santa Cruz Tenerife Spain makita yo apo iti view na. What a view kakabsat. What a nice shot kakabsat. Makita yo apo data. Wow. Hello, happy watching kakabsat. Medyo ristok te gawid din tago rin ni Mami. Yan. Bana kaputi sirok niya. Rang tayo, matangan nakpay ko ha. Ang video. Yan. 5 million in the house. Kanya ka po. Dahil diya banak siya rang ito. Pintas iti rabi. Wow. Oh. Wow. Sad kung bigay. Hello everyone. Please comment and share. Gawawid ako. Hello. How are you? 5 million in the house. Anayak lang apo nga ko dato. Anayak lang apo nga 1 hour at live videos ko. Ayan. Tayak
Kita nyo ti view na ni. Wow! Ginagapwak. Wow! Wow! Que guwapo. Yan. Nakita nyo na po? Itirabi. Dito yawan traffic apo. No traffic at all. Awan ti traffic ito eh. So nga napintas. Awan traffic dito eh. No traffic at all. Hello, hello. Kada kayo amin. Magbubuya. Thank you very much for watching. In my YouTube channel, Roderick Molina. Please follow and subscribe my YouTube channel. Okay? Happy watching, everyone. Okay. Going home. Going home. Perhaps 5 minutes. Going home now. Thank you very much for watching. Kada kayo amin nga buy-buya. Iti dahito yung akong YouTube channel. Nagyaman ako karamsa. Ito 4 milyon nga hangagon uni. Nakaturog dansa. Hello. Hello everyone. This is your DJ Derek, host of the Liwliwakun Rayaw, the OFW Ilocano. Walking alone. Yan. Oh. Yan. Happy watching. And thank you 4 million in the house. Okay. Hello, hello, hello. 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 Ubot datama ng Angelino. Ubot. Ubet. Kapsat datan. Sasarunok. Tambok ang ubet niya, ading. Thank you. Kada kayo, amin ngawan labas na. Agaw awid akon, ang tararantan. Taran. Tan. Tit. Thank you very much. Thank you. Kada kayo amin nga nagbuya. Kawawid ako na po. Medyo matang dati imak nga nakakwa. So agyaman nakapo itiyan. Ano siyo nga bubuya. Lagi di 4 million in the house. Kapapsa. 4 million in the house. Thank you very much for watching. Yan. Nakita yun. Nagpindas na view na nag-blue. Nagpindas na view na nag-blue. Walking. Oh, walking in the rain. Hello everyone. Thank you for walking. Yaman na kada kayo amin at mga bubuya. Anayak lang ngay sa oras dati live ko. Ayan. Ang doon na dali halim mga kasana.
No kasanuti ang dud ko. Kas di mo tika ang dud da jili mabas ka kabsa. Rose. All the love it wants to want. Okay, happy watching everyone. Okay. Okay. All right. Okay. Hindi ko na. Watching kata kaya amin. Thank you very much for watching. Okay. Dapat siya mga minutos. Tapos dan ako na po iti asalig ti balay ni. So thank you. Thank you for watching. Balay mi kakabsan. Okay, balay mi dati. Babay na po kakabsan. Thank you very much for watching kata kayo. Amin na po. Agyaman na po. Thank you.